buretse gukuramo video wumve kano kantu gashobora kugufasha kubona views, kubona buri kimwe cyose ushaka, gutangira gukirigita amafaranga kuri YouTube. Ese ujya wibaza uburyo wakora video nk'izi ngizi? Hano nkuzaniye AI nshasha iri gukora video zo mu Kinyarwanda mu minota 2 gusa, ikaba igukoreye video nk'iyi ngiyi, video nziza cyane yo mu Kinyarwanda, video iri romantique. Kandi iyi AI ikiza cyayo iri free, iyi AI iri free. Ibaze AI igucreatingira video mu Kinyarwanda, video yamara iminota 10, video washira ku rubuga rwa YouTube. Ubundi ushangaga AI nyinshi zishyuza, ariko iyi AI, ibaze AI yancreatingiye video y'iminota 10, iyo video nkayidownloadinga biri free, nkayipostinga ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Nawe ngiye kwereka uburyo ugiye gucreatinga video yawe ukayishyira ku rubuga rwa YouTube. Nawe ugiye gutangira none ahangaha gukirigita udufaranga, ucreating video nk'iyi ngiyi. Wabonye uyu nguyu amarayika yagize ayishize kuri TikTok, utangire uyishyire kuri TikTok, utangire uyishyire kuri YouTube, kuri social media zawe ushaka. Kandi iyo video iba iri free, uba uyifiteho uburenganzira 100%, nta copyright ntaki. Kandi iyo video urayihembegwa. Icyo usabwa no gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, nibwo urasobanukirwa uburyo ugiye gutangira gucreatinga, gucrea video nk'izi ngizi ziri free. Ikiza iyi AI iguhindura ibintu. Ibaze AI igukorera video iri free iminota 10, video iri free. Imagine icyo kintu. YouTube channel n'ubundi nk'ibisanzwe aracyari Uziye Tech Media. Icyo usabwa cyonyine no gukanda subscribe, ugakanda like, ukanagira n'ikintu tubwira muri comment video yawe, ukanayisharinga inshuti zishaka kuba wenda zishobora kuba zishaka kuba like, zishaka kuba aba content creator binyuze mu gukora video za AI. Guys, wabonye ukuntu ayo mafoto ari romantique? Iyi AI igukorera amafoto meza, video nziza z'inkuru za filime, za comedy, zira mwagiye mubona ngo za mahoro kuri TikTok zagiye zitredingwa. Iyi AI ibyo byose irabigukorera. Weho icyo unsabwa ni ukuntega amatwi byose nkakwereka uburyo ugiye kubyikorera na telefone yawe gusa, ubundi ugahita ushira kuri social media zawe, ugatangira ugakirigita udufaranga nk'abandi bose. Bidatinze rero reka nze dutangire video nziza cyane yo mu Kinyarwanda. Icyo usabwa rero ni ugutega, ni ukureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kuko muri video kuva itangiye kugera irangiye urasobanukirwa buri kimwe ngiye kukwereka. Utaza kwihutisha iyi video, bityo rero bigatuma ubikora nayo ugasanga ibintu wakoze ntago byakoze. Icyo turakora rero twewe, turaza muri Chrome yacu. Nta muntu udafite Chrome muri telefone ye, uraza muri Chrome yacu, turaza dukande muri Chrome yacu, tuza hano muri search isanzwe, search ya Chrome yacu. Ndagira ngo kuri step by step, kandi nyabona wibuke gukanda subscribe na like and share, wibuke no kunshimira muri comment. Uraza usearchinge in video AI. Ushobora kuba uyizi ariko utazi imikorere yayo. Iyi ni video AI, ukanda hano handitse in video AI free, abariho uzukanda. Ndagira ngo kuri step by step nyabona iyi video ntuyihutishe, kuko ibintu ugiye kukwereka ni byiza cyane kandi bizagufasha kugira na views nyinshi kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok. Uraza ukande, urabona hano harimo editing needed, AI vocal support, type TikTok make, harimo byinshi. Uraza ukande hano, ugikanda hano right ureguka kuri page imeze uku nguko. Uraza ukande hano handitse generate now. Ndagira ngo kuri step by step hatagira akantu na gato kagucika. Mukunda ibintu byo kwihutisha video, ubundi muhamuru kwirukanswa n'iki? Mwajya mutega amatwi video kuva itangiye kugeza irangiye, ko aribwo idufasha neza. Iyo witwishije video hari igihe ubona bimwe, ibindi ntubibona. Icyo urakora rero wewe ukigera hano, uraza winjire na Google, hano na Google. Ushobora kwinjira Google cyangwa se ukaza ukinjira na email uko ubishaka.
icyo turakora turaza dushiremo email yacu, tukimara gushiramo email yacu twahisemo kwinjira na email, nta twahise kwinjira na turita dukanda continue, tugihitamo email yacu tuhita dukanda continue. Icyo turakora turaza turebe nuza batwohereje muri Gmail yacu, urakupa gutya uze muri Gmail yawe nk'ibisanzwe, uraza ukupe gutya uze muri email yawe, uze muri urabona ko ya AI in video AI batwohereje code, turaza tuyikopi, turaza dukopiye iyi code, uraza ugafata hano mu kiganza gutya hakaza iyi kopi, ukakopiya ino code ukaza ukayishyira hano, ugahita ukanda continue. Nyabona iyi video ntago iri bube ndende, we icyo usabwa ni ugukurikira step by step, ukanda subscribe kuko ndabizi ubu ngubu video ni nkaho twayisoje. Iyi video iyi AI igiye kudukora video y'agatangaza, kandi iyi AI kiza cyayo iri free, izindi ushangaga zishuza. Iyi AI iri free rwose, mu gihe izindi usangaga ziri poro. Icyo turakora wabonye handi rero, ushobora gukoresha app, wabonye handi turandika script, turaza tubwire ChatGPT ikore script. Guys rero icyo ukora n'ubundi iyo umaze guha ChatGPT script igukore script ya video runaka bitewe muranyihanganira kubamo ikibazo bituma iyi video itarangira, ariko hari part 2 ntuzacikwe na part 2 izasohoka ku munsi w'ejo, part 2.